Tačke so, tačke na patruni, risati, računati, pisati in peti. Tačke se učijo, raziskujejo, Maršal, Robi, Brom, Roki, Zuma, Sila. Brihni so, tačke so, Rikijevi kruški. Tačke so, tačke na patruni. Ni težko, učimo se, tačke so, pomagajo. Skupaj smo, tačke so. Pišem števila do 5. Kužki se igrajo na konjičku. Какой смешный каликуничек. Ой, спицем падал. Ой, да се мне роден. Сейчас. Kužki, imamo nalogo. Dobimo se v stolpu. Kužki, čas je za učenje. Danes se bomo naučili pisati števila do 5. Kdo bo opravil nalogo? Maršal in Zuma. Naloga je vajna. Pojdimo! Papa, adijo. Darilo, yes! Darilo! Joj, spet sem padel. Le kaj se skriva v škatli? Wow! Wow! Upam, da je kaj slastnega. V škatli je nagrada za pridno učenje. Snickers!
pa sem na vrsti jaz. Upam, da mi bo uspelo. Ena, dve, tri, štiri, pet. Bravo! Ti si zmagovalec! Upam, da bo uspelo tudi meni. Ena, dve, tri, štiri, pet. Zuma! Uspelo ti je! Yes! Bravo! Bravo, bravo! Maršal in Zuma, uspelo vama je! Če česa ne znaš, se nikoli ne predaš. Kučke pokličeš, da te naučijo in te pametnega naredijo. Zdaj pa slastna nagrada. Snickers. Snickers, yes! Kužkom je uspelo, zdaj si na vrsti še ti. Zapiši števila do 5.